Kajing pen hersted ki arsyaka hasor shilong, kala day ka way na kidaw ba isyer kay. But, kabalajuan ra aru ya kijing mensaw bat kijing ya briw na kapor siya kapor. Henne ka step ka arpusaw tarik unay lar, ha kapor karway ba JEA, layu ilang ba kijing sapriang hakadur CCTV, kabadon hadon Bosco Technical School laim kra. Kaway ka skuti, balapan hersted, kala tendra ya way kuna school jong ka St. Edmunds Higher Secondary School. Kadba udang cross na siliang sa siliang kasurok hakmat jong ka Anton Hall. Katkum gajinyo lumjing tip na kipajba bala sakhi kilaya tu bau neu khna bala man saujur lapan kit no marmar sa hospital na kipajba banyo jing sumar.